wua de station o ti so ntokwa wo pass e wo kanyame asem no o atake asofo no bi e wo Ghana ha se na asofo no bi o atake o omodoso bebre na nea ya o taje ne so ananso so ne so eye papa Adom che bia ye second chance sofo na ya wo taje ne so pa na we wakoka bia eye prophet Obinim edin epiema wono so transe a entrance mo no so abeso no so asema ye papa Akwasi Awuah e kan se ye hu se Ghana ha na sofo ne bi epagya pa na enso ye hu na o masa ahwefom se kum ahwease ne nyina ne se ekuo bi omode omhu akodwan ne ye okot group na omode omhu akodwan no aya na demise aya na ahonhom no gifi omonchen no edoso yetimi ka se fa wo yire bra wo yira wo do no pa na ye dia na se fa wo mamiensa bi bra wo mo dwene ho na chese afede demise no ano aye de na chese wo mo ntimi mfom yira na se wo mo manko na chese wo atia san na eye nipa o mukita no eso abafom we na eye Reverend Obinim ti asem ne yam hye ne papa wo no so betwen camera esi ne so ka chese of Awuah se wo kan ni pense ye ntagi eye Awuah ma no ni nkomo Awuah pese o cho se ye sikaduro anase juju okot ede Illuminati sa spirit no ono Obinim won dwen bi dan wo tietu mo so edo so pom ye ni peace na mo nyankopon ye na wanwade a na ye di anuonyam na ekoma obonsamti papa Akwasi Awuah osro pa bisro so wanya ontokwa bi na okon na Obinim won kwaje eduro bia mbe ye nyame adwuma won kwaje ye honhom bia won kwaje Illuminati bia ode ye nyame adwuma nyame na yisu ni pa na emo ahweyie na wanye no nti amase ne hu na hwe ase anase ne famu anase ne members so atia ya hweyie bia wanye nti na ene wa hwe ase yentie papa Obinim emra sesia sembiri nam social media so na ensam na nam social media so no ya sembia ano woden wo fi se ye hwan na ka sa asem no se asofodwuma mu no ye baton ifriwe so na ekowe so enwa wo so msaja ko hye adiifu odwuma prophet adiifu adene so ye fivefold ministry pastor teacher prophet evangelist apostle na mo de mo se prophet fo nkoa de prophet the only prophet de no na etesa eye baton you are liar why na keka sansem no ani kwa me tifa Akwasi Awuah ho Akwasi Awuah nkoa video ne mahwa matesa asem no Akwasi Awuah de na mehwe wo se me we fidi a me se sa na tie do se Adom ne kodi wo pambo ho Awurade pagya wo pambo opambo na odi kan pagyae opambo pagyae no na efri ni nsem na kodi Obinim ho efri bishop Obinim Obinim ho no na kodi Obofour ni jata ho from Obofour ho na se kodi hwan ho mopa ho se efri mopa ho nso na kwa hwan ho na kodi Adom chiedua ho etu person kire se owusu bempam na salefo am akom ne hwan mo de Awurade ampagya wo mo obi abetis worker sase ni bia wo yo trofo oboa hwe nyankopon ompagyawo emfa wo nkoso nsan fa ma fom da ne kura na meka no asam ne kura na mebeka no sofokesi bia wa pagya wo Ghana any wiase bia la the whole world bia la wa ba fom no eye little mistakes in ye na de na ba fom enye nyankopon na akogye afri nsem akoma obi enye baton oboa utum futuro gu nkrofo ani eya tro na mutu gu nkrofo ani eya za preaching eya 419 preaching stop that don't deceive others stop that ba kokra message hwe wo say eya occultism woni ma je fe occult ate na mu jin nyankopon ni mu nyankoma occult sa woni ma je fe occult enka na mhwehwe di se enka menye nyansani bi osofo nyansani na se nipa nyansani bi pa na adwene bi oyo nyansani se kodo nyansani Obinim na obeka se ade no eye mistakes na manipa kofom sa wo ka se ye mistakes ya ye no bi nke be support se yampa sofo bia me se waje di wo nipa wo dom bia wakofom bia me se ono ani mistakes na de na kofom me na me ka kire me wadwumanim me ye senior e wadwumanim I'm a senior in this work. Nobody can bring you down. Only one thing can bring you down. It is your mistakes. Me, everybody started to wish me. I started 203. 203 I'm koto Kenya se bosole asase. Kubisa Kenya se hene bema. Kubisa no. Me to Kenya se asase 203. I will documents will people so. Say 203 me to asase. Let me say you should BMW H1. The latest one BMW. Everybody shira me ntem. Tina me see video we mon share ma sofo ni nya bi. I was say video we
Akwasi nya bi hwe Adom Kyei dua kwaku Obofour ni jata wusu bempa apostle Salifo amoako hwan me papa no masofo no mpanifo obi nya bi hwe se moti Adom Kyei dua abafom a enye awurade na akogye yewu efi ni sema mo obi enye ono ani mistakes obeye ono a ebia ni mistakes ni nsem bi obekeka de obeye ni nsem bi obekeka ni nsem bi de obeye no na obi ho no obafom eto obafom ono obehu de ono aye nti obafom enye awurade na ekogye na me Obinim obi obebubu a wasole obi na ni efra mate nani obi ewu amenya ne no miracles amaye wo se no nyam ne Satan eye occult Freemason Illuminati brother or sister wo dey eye occult wo koje ni nyam Satan bitia so ewo Jesus Christ demo. I have never attended any juju before. I have never been in juju before. So what table for answer me dey fanasa me call duro so da eradisha match but Trimudana started 2016 Ekwiantwa makra